Rakesh le Sunita chu thian in kom ngei le in po tak ni in chutianga omna na chu indu tonna reilo te ya ankara ron piangin in nei hialte du in hual na te po anneya chuti lai mekin Sunita ero chuan Rakesh laka khyang oi tur hian thutluk na siam to ma se mi padang laka ain thiar filim theitlat lo Rakesh ne na in hual na annei lai po hian bial padang pintu pandeya ane ringa Rakesh ang thovin abi chelem lo mi then khatena anti ang thovin Sunita ile Rakesh ate hian in biak nan social media an mangna sawe hle a abikin India rama phei chuan nupui pasal tur zonnan le kopui tur zonnana mangpo an tamwiawa hei wang hian to swal tok ta le nun na hial chan ta te po hria tur an om ta zeu zeu mai chutiang deuh che chuan tuna an chanchin kan soi tur te po hi an ni nge hetia mi zia shema samia lawa an tong kam thale an thu soyawanga thutluk na social media kaltanga siamai hi a thalawin thilhla takani te Uttar Pradesh Basti district chunga thilthleng hian atilang chang hle ome ole kan soitak ang khan Sunita hi Uttar Pradesh a Basti district a khosani in social media lama atuin Instagram lam a khoina salhe a video te siamin post tam tak da in ama mel sha to le betu po anei theiviaw nge mi zate len message thonin betu po anga theile a chutianga message tam tak adon te zinga chuan midang aya bezing tu le ama po ina midang aya abiak zin le achan tamber te zinga Rakesh po hi telve in atira Sunita hian biak saklia bia in angai thutak lem lo ma se Rakesh zok hian betam zokin friend request thon ma satu ani nge a ti chuan hun engema chen Sunita hian a friend request thon chu chang lawa angoi bo pui nuwa chutia ron beve photo chu Sunita chuan a Facebook chana tan Rakesh somna chu alo pom sak ta nge ani chutianga Facebook le Instagram kaltlanga hun engema chen anin biak phone nu chuan chian in kom ngei le in moto ang mai in hun an mangdun chauta zela kumni chong ma tur in beve tareng chu kara indu ton in mun ron lo tanin anin ngai zong chu ani tamaya hun tiliam zelin in ne hialte du in hual na tipo an nei to ani kha ma se an be sei angle an du danin thil akal tatlat laumai atira in kom ngei le in mangai viau si kha thil adanglam zawle ta internet manga abial pachar thar Rakesh hi Uttar Pradesh a Pratapgarh khoa khosani in CRPF a tipo alo tang to in voluntary in achhuak le a heminu hian travel agent pakhata athok le mek thung kan thulak na in atarlan danin January ni kwa kumsang ni somni pathum khan achung te hne na Lucknow lama na tul le ti tur poimo ani thosoin an che na in achwa sana ma se Lucknow lampan lavin Sunita i che na khwa Bastia Sunita i motora kalta zokin hetia in atanga achwa nu hian achung te hian a omna chin an shatami alawa ama iro chu nidanga po tlai tak taka a hon thina wangin atira chuan chung kolam chuan chutilu tukin mang anna an nei lem lo aron ho vele mai tura ngain zantei rek thlengin achung ten ngai venin an lo ngak renga phone manga biak an tumla in an betlang hlei thei to si lo an mang ang tan ta hle a ama iro chu zanlamte ani to awangin chung kolam tan po mahan lak wak ngai na a omlawa jing khowar an ngak tar ngot mai ti chuan atuka Rakeshan an in achwa sandona achung te bula Lucknow lampan tura akal don thu asoi chu bozuin an na thona travel agent lamte be pople in a chanchin an shatir ta ngala ma se an na thona travel agency lamten Lucknow lama na chul an nei om an shat lo thule Rakeshan Lucknow lam aron pan om an shat lo thu in an lo chang tatlat mai hei wang hian chung kolam ngai to na a boy zol ta hle a om na chin an shat lo atangin ni lai liam ta engma chanchin an shat tak lo zel a chuan police a complaint thelu tin police te chuan ma an na tan tak ngal ani
hetia police lamin thei top chua bozon na an tho mek lai hian chanchin dang hriat ani le tatlat mai rakesa abo atanga ani thumna January ni som pahni kumsang ni somni pathum khan basti kalwari area a police chuan kongkama dil pakhata mipa kumsomli atanga kumsomli pangami omvela upa ruang mu ani thu andonga kalwari police chuan an thudon bo zuya hmala ngalin ruang char ani na hmun panin finfia tumin ma an la tangala hun engemaw chen an boy pui hnuwa ruang chu tungi ani ti hria chu ani ta hlau mai an ruang char chu tudang ni lovin Rakesh ange ni ti police lamte hian pungkho mi puite ma ale ruang char ani ti an hria ta wanga chanchin ron ngai chang media ti ma chuan an puang chiang theita a ti chuan tol tha thu boy zialu tharle ni in Kalwari police station SHO Alok Srivastava kai shwaida hnuaya nu chui na chu athara kalpui le ani a kil sang sanga changa nu chui na kalpui zelin Rakesh chungti lampo kovin an fapa in a chwa san dan zong zong tele thil chul om thei tur ang zong zong te zotin an kauma sapota heti la hian chung kolam ero in han ko bik emo hanrin hel tur om mi emo an sha silo awangin police lamtan po malak a boy thlak le maya ma se case tanga po a an lo ti to fo thin mobile call details chu chui chana nei masale in an chui chana kal zela Rakesh ale anupui hwal Sunita ite chu anin be thin ti an mu chuak ta hlawa Rakesh an in a chwa san ni po hian Sunita inen anin bia ti hria chu ani ta bok police chuan Sunita I chu tungi ani ti an shelawa ma se abiak nu nun ber ani awangin anril helna azwalin an nu chuina kal zela puimo na tamtak anei dona an hria ta wangin thu zo fiana nei tura police station lama ko an tumta a ama iro chu basti kho a Sunita ide chena ina wanan china thu zo fiana nei tura lak an tum tum hian Sunita iro ina ala umlawa achung ten a omna chin an hriat bik lo tho police chu an lo shil ve boka ma se phone call ditela chiang taka a hming alan awangle a omna chin hriat ani lo chuan police lamte rin helna ati zwal he thung man nge tumin veng sang sanga kalin ma an la zela ti chuan hun engemaw chen hnu chui tu lamin a omna chin hriat tuma an be hnuwa vane thlak takin electronic surveillance manga a omna chin hriat chwa ni in chaman gansa Sunita I chu man ani ta nge ani hetia Sunita I man ani ta ka hian police lamin thei top chua thu chiang jok hria tuma dopna kalpui tan ngalin an lorin dan le an lorin hel angein Sunita I chu hetwal thana hian alo innam hnoi nge ani ti hria chwa ani zuya Sunita I in puana tang hian thil thendan kim chang an hria chwa thei pha ta hlau mai ama Sunita I ba ka hian kan tarlantak ang khan abial padang pintu pandeyale pintu pandey pa vinu tapo Rakesh thena hian antil venge ani ti hria chwa ani ve ta boka tin hemi hnu lok hian Sunita I ba ka anni pahni po hi man anni ngal ani nu chuina kal zela alandanin kan tarlantak ang khan Sunita ile Rakesh te hi social media kal tlanga intong le in chho anni a kum kha chawng ma tor media kal tlanga anin biak hnuwa Rakesh chu Sunita te chena ina kalin aleng fo thin ti hria chwani in heti la hian anin ngai zona po athok to hle a ti chuan no pa in siam tumin April ni som panga kumsan ni somni pani khan in hol na te po nei hialin Rakesh hian supply department na inspector na athok ni in ain soya chu Sunita in atira amhel sha dan po ani nge ama iro chu hetianga anin biak lai reng hian Sunita zok hian ngai zong dang ani thawa kan thulak na in atarlan danin Sunita bel padang pintu pande hi Sunita te chena khwa basti khwa a khosave thoni in pintu pande ero in Sunita in ngai zong dang ani ti ashelo thung chutianga hun an man chho mek lai chuan Sunita zok chuan Rakesh chungchanga thil hria chho ani te tlat mai angai zong Rakesh chu nopui nei to le fa po pahni lai nei to ani ti hre chhuak ta a heti lai hian
Rakesh nupui fanau te hi Kolkata lama an khosave me kaloni ti chuan athil hriat chho awang chuan Sunita ichu alung nilovin athin arim thar hle maya hetianga anin kara boruak thalo a omma zong kha chuan Rakesh zo khian Sunita account a poisa RTGS mangin athon fowa ma se Sunita in nupui fanau ani to ani ti aron hria chhata ka tang hian a poisa thon thin po ati to ve nga zui bok nen anin kar boruak chu a chen he te hle aloni ti chuan a poisa thon thin Rakesh an ati top tak zel a chuan Sunita chu athin arim zol hlia a hun kal to te ngei to le tin Rakesh na alo bum to na song song le nupui la nei lo anga a in sen na song song te chuan athin aterim tharin phuba lak do na rirulian tak anei phata hiala supply department noya officer anga a in soina le thildang tam tak manga alo bum to na song song baka aril ro alo sen ve to na song song chu engma lo maya liam tir mai atum bik lo an lo khosak dun to na song song chu rim changa lak tuma ro manna kalpui tanin an kho a khosave tho abial padang pintu pande bia in thil omzia eng emo a soipui hnuwa ro manna an siam don le a ti chuan Sunita chuan Rakesh hnena poisa chengnuai ni singriat le sanga peturin awa phut ngala a phut angzat a pek lo ero chuan ti mol phawale pong swal thu boy ortira avota mi a ma se Rakesh chuan mol phawle pong swal thu boy nei ai chuan ti in Sunita chu poisa pek alorem ti ve maya ama ero chu an hun tiam chunga a pek mai lo awangin Sunita chuan amma ang thovin vona thu a thon le a ma se Rakesh chuan a account a poisa transaction a har sana anei tho shilin ama nge ron kala asum faya peka tum tho awashil le ta ani ti chuan Rakesh chuan Sunita laka alawin tiam to angin Sunita mu dan tur kong jong zelin phone a wabia in mu hun tur te siamin ro manna an siam don zela an ro man don angin Rakesh chu January ni kwa kumsa ni samni pathum jing lamdariat vela an na tula wanga Lucknow lamkal atum tho shilin an in a chwa san kha alo ni ringa ma se heng zong zong hi a chung ten an sha chwa lo na na athil ro man vek alo ni si ti chuan Rakesh chu Lucknow lama kal ta lo chuan Sunita ti om na khwa basi lam chu panjokin in hmuna tur hmuna ta na Sunita ne na an lo ro mana avakal ta a thlena tanga reilo te a Sunita bial padang pintu pande le apa vinota te po helai mun hi an thleng ve ngal boka Rakesh ero in hengmi patni te hi anom ve ani ti renga shelo engdang ma lung khamlawa Sunita ne na mun fian rial laya anin komlai chuan nunglama tangin thok le khata pintu pande le apa vinota te chuan ron bei thutin a ngonga hruin an rek zuya pintu pande chuan Rakesh bana man betin Sunita pu in ake alo man bet ve boka a ngonga hrui manga an ve na chu poto zelin Rakesh tan tanzo ngaina aum talawniang reilote aboral zuita ani Rakesh tha ani hnu lok hian Sunita chu anin lama hongala pintu pande le apa vinota ero in Rakesh rawang the thang dan tur ngai to in baika Rakesh rawang chu alaya da in an tha na hmuna tangin an tlan chwa pui le a ti chuan kilometer level an tlan pui hnuwa Sujualpur kyanga kongsira dillo om chu rawang the thang na na thabera sha in Rakesh rawang chu dila chuan an paita aloni kan tarlan tak ang khan heng twal thato te hi police chen an man hian poisa fai cheng engmozat an man sak boka tin heng baka hian twal an tha tuma an man bike le ATM card pahni po heng miswal te kota tang hian an man tel bok soitak ang khan khatia dila rawang charani ti police lamin an shat vele a chhevel chu ngun takin an dap ngala chuta chuan Rakesh phone mu chwakin phone call detail atangin twal thato Sunita le abial pa pintu pande baka pintu pande pa vinota te hi man chwa an launita ani